Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu duombe Mwenyezi Mungu ikenganyo wanono mshilo wanono huhanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu ya rijali joka na heri duniani. Mwenyezi Mungu ya rihifadhi ya ripwene shari shahu wanadamu wapeu. Wa alaikum islam kamari ya Said. Mwenyezi Mungu ya ripwene shari ne makaliboshi no wanadamu waheze roho zankutu nano wanadamu wahima haupeu hafitna na rohombi wanzi wa pwesheo wanzi wa dosi jini na uko na ushinda. Boom DJ Sai witi regle mbavye ekranga mjoba kanga mwananro. Mwenyezi Mungu yarihifadhi ni waheze roho zankutu walona ze kont fantomu nana wa prepare ze complot. Mwenyezi Mungu yajalie haina mwana mkomori ulohu nufaransa nana ulo à l'extérieur. Mwenyezi Mungu yajalie ike ngwa wanono mvu na swiha za hakusonsi pia. Mwenyezi Mungu ya hifadhi wazaza hatu nano wanasho hatu na haina mwanamshe ikao ya njia fikira fantom ya nzia dole dana alaikum islam mama Nizar na haina mwanamshe ikao ulo perdu yesprit ya hae watso yele wa yaukaya hunurija ngarjo ulawa ya Mwenyezi Mungu ya jailie haina mzima harmasi ya rinike mbangu kwamba kaulu thabit haukasonsi pia. On va quitter ce bas monde. On va laisser ce bas monde. On va tous partir. Kabati mwanadamu mzima harmasi ya jukao bakarmwe dunia inu wanadamu waudiwa za yaukaya rija ngarjo ulawa. Watukufu Mwenyezi Mungu na jalo kanganyo wanono huhanza rabbal alamin. Haina mwanadamu ulona bezwe ya hanza ya lole. Mwenyezi Mungu ambe mrumshe waziona maji. Haina mrumshe ulona bezwe ya mana. Mwenyezi Mungu ambulenza ya zauzaya haukaya toma ya mrumana. Haina mrumshe ulo harmatambu za souffrance za ndola. Mwenyezi Mungu arengeze ndola hiyo ikendola ya kheri ya baraka ritike wanadamu wa urendo wanashwatu nai na utimbia nabi. Watukufu comme d'habitude gasina sujet mbili zilo très important. Nimlo Facebook gamjo ou mettez cœur mpartage haukaga mjo ya ukaya owenji makalbosh nano wanza zero hombi wohuja wasinyale wamenye hate live ido bege na mpartage na mettez cœur na mfanyani za ufanya mwane ne makalbosh nane mabibi. Mwenyezi Mungu ajalie bakarme direction inu litihunde makababa ya huja ya rimenye zedira hauwa njie ili lishange ya direction kaudo la dunga haukaya kabati haukawa. Mwenyezi Mungu ya muhifadhi kabana ushindo hamenye. Watukufu wa Jamalif nyimlo Facebook yeka ngebegeo gamjo nabia ni change mbavi ye wifi. Nimlo TikTok, vous pouvez partager et mettez les cœurs et tapoter. Watukufu gamina sujet mbili zilo très important. Ze sujet zahatu gadungwandi sambavi kabula au kagasna occupation zinji. Sujet mbili zilo très important. Yenzima gamjo ni avertise grupu ya wanawashe. Wa alaikum salam Kaliza. Grupu ya wanawashe wajihanti haufanya uchafu ikao wangabo wa prepare vokali wanivumbua oko mkwa sikaurema ike olandami ngabo wa prepare video ya manamshe wendo Burundi ili oui Ahmed Jean-Pierre mon frère wendo Burundi ili ya dohamba turam
tu rames pour me salir. Vanu wanadamu kwa tuanza mru onsipia. Jamais de la vie. Mimi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kajanzo na wanadamu onsipangira mimi je suis qui? Yemindo mituram. Mindo Mtume waeche hatuwanduza he wakanza wa muwe. Hatolaho mjini hao hende Madina. Hazalo makafi ya Madina. Uwede manziwa. Yema kababa. Salut. Walaikum salam kinaza alul madame original. Ikawa Mwenyezi Mungu jobariki. Mwanamsha hangu. Hau mwanamsha ikawa mkomori. Ulo harume grupu. Ya jaya ni para yambia njimefie. Ni hunwe namna. Au kati njimefie kama ndugu joni manipule. Je suis pas bête. Kabati kababa. Wala bibi. La mwanamsha ujikomporte shibatani. Ya jokoshi la nklami marma piège. Au kami njazulu. Minjahea na shahawa. Shao manadamu ikawa na teka seti. Mulimite shahawa shahangu. Au kamemu wonloda minaye. Ranzanao. Njaparu mtsahaundushe. Bandanga mwanzoni mlole. Yabo ni mprepare ozeku. Wallahi ngani watiti jadundi. Kamna ushinda. Wa alaikum salam Najo James. Watukufu ngabo mna grupu lohunu Marseille ya wanawashi. Ikawe grupu yoti paro watake en 2021 wafanya video za uchafu za porno za lesbienne. Wajiprepare waprepare vokali ili wadwamba uchafu na univumbwa komsi seturan. Waprepare wafanya video ya uchafu mumfanye mujati kumlabo hau muhaga mjanga na zezo yuko protection mwanamshe kwa swali gamja arme sujet sujet ya mwana juzi ya he mwanamme ya mwanamshe kwa Marseille ya bizuana ya mwanamme ukaya ya foto foto la hangu wala na video ya mwanamshe ya nguvu c'est une femme vraiment diabolique. Et quand une femme diabolique, le cas de manger, il y a le même ou Marseille. Ben le cas toi a bien le maire au cas de ça et tout le réseaux sociaux. La mikaza on les réseaux sociaux. Na ils ont quoi lié mzane ou et quand le cas de social il y a quand le réseau. Alors la photo ma usibiye fanya banyo yani so dunka na
affiche ya la photo ça begi trop am changer gam désolé parce que on nge bego haku bamjona bia kasavambavi et mwanam shakruoi haja halolwa nemrumma ha yemrume yamlola we mwanam sholo hunu yambange celibateri ulona wana waili haja halolwa ni mrume ikao baada halolwa habie mrumahe ya ukaya utiparoni sisa Facebook utipenozo sura zangu wa rezo sosio utinipeno dami kanza a vrai dire mwanam shewaye yetimru wa rezo sosio ye kado njarme rezo ye kado hafiliha ola mrume gwambo balanda boke mrumshahe ye kanza ya don njarme rezo sosio haja mranti kaja publie photo ya boka bati ujuo ukaye man emzaze halolwa ye mwanam shi halolwa cha emrume zika mshangaza pourquoi mrumshangu ye kanza rdungane ye kango ndafanye kursu ngwanzu ende waiche ye kango nzu ya rohe katsuanza rdungane hatentule mrume harengele photo la hahe ya lole mzade la hasisi ha clairement photo de profil ho clairement photo de profili emrumshahi haono na balaye mrumshahi yonda hazini hala wa hazini hata hajaho da honi habie mrume pourquoi quand on publie c'est pas quand on publie mrume ba c'est quoi le problème inde profil ya hangu wende mrumshahi hangu na hulola ula mwana mshamtu na fichu lito exagéré hingri y'a problème hingri je le droit damina wadi nsufoto la waweche ge yodo wakati ya kaubwe hanyo ya mbie mrume ukaya mimi njaransiwa gamina mrume mayoti hana tuif zinu karma bia ni bona so hatu gamaba ukaya garmu yengaoni gambuka tulamu gumremoni na boze sujet zonti pia mukandanyi mumsuteneni mumuhimiliani kabati sujet kao mika muhimiliana 100%. Chamorendane bwana sohangu na mkubali ukaya si tu ram il revendique il parle de nous wakati comme le dena j'ai le droit bagam exagéré et madame la bache hamba min jarantiwa et wabala ukishu objectif ya wili ukanem lumme mayoti uke hunu faransa uje ulolwa uprofite mwana mme omshahara wahe yafanyo hazi nane mahari ya hunike na banu gawe na mlumme hula gawe na mlumme mayoti ce qui est pire yemlumme ho ika ani yehu para wakati kongo na mlumme dahon na mkera dhibwana sohangu ba winjwa hanyu ganyina wandwa umega mtsongo wafini akamjafungulwa ngamlolo wanawashe wenji kamjaranti wana Roma hani gamjo mjiranti mjini katwalaka gamjo mjiranti mabaka mtina wandwa ume na bala mkana wandwa ume mranti kwa jamranti ni mjamlolwa na wanaume wandwa jina gamjipao sheo wawa na wazina damu wazayao wawa na wazina damu wazayao haukaganyi wenji wanaswa kumdoku nufaranta Alaikum salam Hamdani Janfar ganyi wenji wanaswa kumdoku nufaranta c'est ça ce que vous faites gamrambulao ganyi hunu gamlao mayote mrantswanga umanyu wangazi jahu wanzwana hawa mali wa maore mja hunu faransa mwadungu wa mfunguani hata kwa jamfunguani mja mjini ka liberte gamparisao malaba ya mafundi watunata hikma gwa mlozao ni watina umtundani hawa paru wanuzanyu wajukaba mkana wanru wa ume alafuna magali mwanamshe woi nizo hambiye mruma emanamme woi mgazi jaya mlola ya ukaya gojojwa wende zaho bamigami na mrume esha sogana des écoles d'abwani publier to wale photo la hangu to wale photo de profil parce que mimi ngami tilolo iwa gawe na mrume maore hahulola gojo trompe ulola ni mgazija faransa ne mruma ho maore ngema yote nyezi munarpone shari zindizo mtabiha wonyi majinru rawanaume ranusia wanawashe bada garmabia oni realite bada garmabia oni verite gazim de la jaune c'est rozanyo ye problème gamjodo tapote na uzinga manyiha
na unjia puto armazero zahanyo shaka mjodo babuha alouan na na commentaire fantôme shaka batu jo ose ya Djemarse ya je cherche Turam parce que comme joka ici c'est chez moi et à n'importe qui va venir me chercher je vais le niquer, je vais le manger. Je suis pas un cafard ou un fantôme ou pirate que je vais cacher mon visage. Je suis un homme et je montre mon visage à toute les communautés wanjua. Haina balu miukaya. Daingara mbwana shohat. Winjua hanyu mkama yote. Mwende hula mjahunu. Winjua hanyu mkangazija. Mwende mayoti mwende mlolo. Na nyinga ninondo mahanyu ngazija. Winji mkama yote. Mjahunu Faransa. Mjamlola na nyinga nyondo manya tumnikani tolak. Na wanawashe winjua lunu Faransa. Manamshe baike mrume katsuhu vili ya panda 5 à 10 ans. Katsuhu para. Katsuhu ni karasio. Ya bonga wa harumandola. Ye kakujenda watinzendola. Ye ya humbiza na ne mrume. Kaja hufungua. Hau ye mrume ye kavi. Kaja hufungua. Hau kuja para fundi. Ya kamubiza ni ya hufungua. Yabo toujours ngani harmanika. Yabo ngani harmanika. Msilolo lora hae jaka matsaha. Wa mubizani. Ne makavi. Watinza zendola rangu. Shangu jungra manamshi ya kensi. Mime mruma hangu. Rima nangasina 10 ans. Kaja nike tolaka. Ye kakaja unika tolaka. Yabo ngani harmanika. Hibo mafantom. Yabo ngani harmanika. Msudo jiansukaya. Mimi. Deja ngasina 5 ans. Wakatsulongozana. Oui. Shaka jambati hufungua. Yato hufungua. Yato hubirilia. Yedatsa hefundi. Ya mumbizani haudekavi umwambi ukaya tukemru mahangu hanirati gasina 5 ans gasina 2 ans gasina 1 an katumtunda katuni karasio katwanga lowana katuni para njohanza runda solution yekefundi wola wamtsaha wampara wamparisa haharaya toze tolaka yefundi yo ujua hufungua ya ungua ilandola shanywana shwa kumjihanti ya ukaya vous êtes vraiment bizarre. Je sais pas, Shinu Shahawa, je sais pas c'est quoi. Sha izoika wa mdunga o, mdungu faida nafsi ya zamahar. Mtudazi kanga bo manamshe. Ikawo halolo anuanao mewatimizi watsanu. Haruma 3 mois à 4 mois. Ngutsongololo hunu hanikwe mahari. Katubila 1 mois, hatowe mrumme. Halawa hunu, hede unwaji na ende halolo hula, hatowe mrumme. Ede hata hajuli haniha, ebaziha. Manamsho hatu hupwa mwaha. Humenyesha rafasha mrumshe. Nana ni mafundi na mdotunde mzade wei haka halolo. Ye mrumaho wazado na hahufungua. Yele ni keni mero ya mrumaho rimpareri juwe kaha huranti. Izo kamtutunda. Izo kamtupara. Mnyezi muna pwene shari. Na mkera dibo mafundi mlo hunu faranta. Nye mafundi mlo hunu faranta. Na mkera di mdo para mlo uzisa wa Roma huwa na washe mwambizao. Nyezi mga pwene shari shahe mafuba nyinyi demdo wapeu. Ganyi mafundi wenji hunu Faransa. Ye kampara msibabai hehe 50 € nesa ero mjoka unikiwa. Na muzise mzade. Gamono wanatsawa nuhu parolola uti parolola. Emruma mumdaho. Eya kahulolando mrukadha. Ya huranti wihaniranti. Msikubali. Na mpare mtunde. Eka sevre warantiwa. Na mpare mtunde. Yeni keni meroho ni pare bevanu. Wanjia uwade wa virus wa shahawa hunu Faransa. Na uwade wa profi wa mahari na dhahabu. Ni keni pare mtuala kahaho. Ni juwe kahaho fungua. Ge wakati yo njeni klie sheifungo. Wakati yo ba mafundi mlo hunu manga. Ba izo nzamba uzimerite mzambe. Shawinjua hanyu. Zero hoza hanyu zifu. Kamtina hatamba imani. Ya hamba na ntunde. Ye mrumshewe yukaya haransiwa. Buwana washo wenji wadungu faida za mahari ndizo wanzao. Izo nizo mzade we yazidunga. Ye mzade we gena mrume mayoti. Halola hunu Marseille. Ha interdize mrume ya mlola ya titile photo Facebook. Ye mrume hadofikiruka ya bala kweli ye mrumshahe. Ye kanza za sura za de Facebook. Na bala ye mrumshe kana objectif ngena mrume. Wakati ye mrume ya mlola ye mgazija ya mlola hunu Marseille. Ya rengane foto ya lika profili. Yoni wakati mrumshe ya kauji manifeste ya tofijo. Ya betuwale foto ka kutuanzarmane.
Bami même l'humangu kajanransi ya la tuive. T'as trouvé le courage d'ouvrir ta bouche de merde. Uduhaba ukaye mlumangu kajaniransi. Uduweze kabala ufungiwa hau halal. Yeizo yefundia kaumubiza. Yekaka hampara. Hamambia ukaya banunga mono wanatawanu. Emlumaho haburansi. Hahanransi nikeni meru ya emlumaho ni mpare. Ni uzise. Na mkera tibo mafundi watu litimsomiseni izo mjuao. Mimi njasoma hananyi. Ntina ilmu inuhamba hikma na konfiansi bo Mwenyezi Mungu ya njailia na garde ya konfiansi huwa nasho hangu na wazaza hangu walohunu nufaransa wani amini yozi hadisi zao baada kwa japaro isha hadisi hao nziani na mkera dibo mafundi mlohunu nufaransa sil sashi da nyimle humayot na nyimlo la rinyo na nyimlo nufaransa na mkera di mlonso upeu wa heu barzuli wa fijo la hema pesa ya hezendo la ikaunga mnikiwao baada nyima fundi mwandu mwabize mdotu ndo wanawashe mwabizao buwana washe mwabizao kwa turanti wanroma hawa walola gamjao mwatanika Mwenyezi munaliponesha rishahanyu mke mafundi masaji mdojo ukaya ye mzade wa ihalolwa ye harantiwa yo wana wanumbaba haongedahu garanzori tundo kakweli kutina mrumme baada ndongo yonyangu ndongo yonyangu wanawashi wanga walohunu faransa walolwa wanawashi wanga walohunu faransa wambiziwa nabongo na wanwa ume oui déjà a avoué parce que déjà mlumahe ya mlola hunu Marseille hatulia le photo profil na bala mwambia utina fiche utito le photo langu profil dami kanza za sura zangu de Facebook bale mana kambia mlumahe kai kanza za sura zangu de Facebook dabo ikaonge na mlume ulohun. Oui bonjour chaîne libre de Comores bonjour bada gena mlume ulohunu Marseille mlume ulo Mayotte manam sho hatu upamwa izo zina dizwa kaufanya. C'est pas comme ça. Gawene mrumaha, mbabaho wanaha, maore, gema yote, yo uhanziza. Pourquoi ujo umloleye, ulolo ni mrajina, utani kahimbili, ya la tuive. Nyezi munarpeneshari, wanashohangu wanugarjo ufa. On est là, on va tous quitter ce bas monde. Namdutro hitswani barka na wenji wakaba nuafu. Zabandri sisirlo bana basal jihada ya ukaka na ufa. Zabandri jinika ukaya je fais ce que je veux. Je peux pas quitter ce bas monde. On va quitter ce bas monde. Raranza la karijanza waka wakana mvu, waka wakana mali, wakana utajiri, waka watukufu na Mwenyezi Mungu watamani. Gabo mtukufu na watume, gabo mtukufu na mtume Muhammadi, gabo mtukufu na mrumshahi Aisha, gabo mtukufu na mzaza huwa naye Hadija. Gabo mtukufurane maswahaba Abu Bakr na Omar na Uthman. Na wao pia Mwenyezi Mungu watamani. Pourquoi pas nous on peut pas laisser ce putain bamonde rikana makoko, rikana wana, rikana wazaze, rikana famizi njingwa uda huafu. Sirili yongarijo hufa. Alafu banzi namba o mitifundi ntina daraja ya ufundi wala ntina daraja ufundi njani ko yo saivil shainu hamba hikma. Je suis pas fundi bahimo mzaze wewe honto avu yabo hato wala mrume mnike maharia n'importe quoi towe 2000 euro mnike dema maharia Nsobala batani na uchwai ukaya ngama nzonlola na banisoma za mahar mbele objectif ya mahar njamzulu ha mahar nduka za ndola jumandola iso siparufanyishiha ya manamshe maore ngamzango banu hede hafanya manzaraka Bretagne daina moto mgazija tukana kirtasi Shabandi izo nardo zamba baba nuka bwana mubizari mrulo la weka ngomanzo gamanzanao sheka godwa lole mrumshe pour intérêt kirtas baba hanulale yotsindola yabo gondwa ndo cinema va paro kama namshe maore ya isijore ya babano en 2023 halolo Bretagne e manyanyasi uo hatuwa mahari atukamashashi ye dhahabu ne manzara kayafanyishiha yabo
ye mapesa rumishiha dans le 21 à 25 000 euros ya ude mapesa ruma pia manzara kaya ba he wakati alole mzazi maure ola ye mzazi maure ole mrumaha ya kama yote maure hamanda haja hunu Faransa hoja hunu Faransa yendo dahoni owana de wakambia ye moto mgazija ola ukaya c'est notre papa sha ko wamberzo dahoni ha eberzo dahoni owana waambia ola moto mkomori yafanye manzaraka ya ukaya woi c'est notre waimbaba hatu shengurongo kaya bala hafungua ye mrumshahe shaha jodahoni yabaki quelques jours ye moto mgazija ola kajata fijo hakubali ça le pur c'est quoi haja découvre ukaya vala ye mzazi maureola vala kajaransi wane mrumme ila complot wakaufanya ni warengesha babiola ye mapesa wakatila wa avue watoa ye mihono watoa ze grifu ye mzazi maureola hambie motola ukaya Shabanu ikajanranti bahele mwizidume mbaba maureola hadungwe kadansi ye moto maureola hadu ye moto mgazija hadungwa ye mzazi maureola habakisha nema erenge malila nema dhahabu yanikiwa nendo la ikawa yafanyishiha dene mrumahe ye moto mgazija bada kajakana kirtasi hanyongwenza hende zahe rifanya message banu nusanyo mle Facebook gamuyeshele ya obora ya mbabanu nabona le ukaze kote zonti pia ngizombi side mgazija waeche Tide mzwani wa eche, tide mumali wa eche, tide maure wa eche, haswati pia ngasiwai. Subhanallah. Uo mzaze maure, hafanya manzara kadena mgazija. Hashindi hahunduma pesa twis dans le 25 000 euros. Na dhahabu inji, ya moto mgazija wala kanza ya monese. Ya hafanya hindri, hapare mrumahi ulaka, ya kama yotu kaya nso, basa hundre loto, ya mrumehende, ngoka kilole mzaze maure, nuwana hahe, wadunge motola, ya mrumahi ya bakoda honi. Zinuno ngozi jili yu haruma ezisiwa zinuzo zine. Ya wezu manamshe mgazija wa yazifanya. Unupeu yakaufanya mwanamme mgazija hamandaye yambie mrumahe ukaya utitele foto la hangu ya mrume hatuya ngia kaujamwambia lito wa utujao ni manisa ne mrume hangu be mrume hangu gema yote. Subhanallah. Subhanallah. Ya Latif, Ya Rabbi, Mwenyezi Mungu anike hatima njema. Mwenyezi Mungu anike mwisomema. Wanasho hangu, réveillez-vous. Na mdu panso hufa. Hufa kaulaha. Maitika ilaha. Wakati kauja mwanadamu ngwendo. Na mjiankili. Daba nungasivanu. Mruge na unono wae. Hufa mrufa kange mwade. Mrujwa hufa hadharuba. Gojujwa ukensure mauda nguhe. Kakujuha. Izo zonsi pia ngizo suma mwanadamu. Hufa timpaka mrake mrumduhazi. Timpaka mraka ni 80 ans. Timpaka mraka ni 100 ans, timpaka mlaka ni 70 ans, hufa baike ngawe na 1 mois, 2 mois ya vie, 3 mois, même gawo mbani, grossesse ya ujwa upuha, même huzalo, gawe na 2, même 1 an, mama hangu mama turam, hanzalia wanasho hangu jumelle, 2 jumelles, wafanya 6 mois duniani. Mwenyezi Mungu watamano waili, hajojua ya rense mzima, kwa jafa hombani, mama turam hazayama jumeli, wanawashi waili waudojuka wanasho hangu wakati akaunzalia yabotikana ngoza 2 ans haukanja waona. Mwenyezi Mungu watamani majumele hajojua ya warengira ngombani kajaranti mzima wakaufa hasimu wa banda wazalwa wafanya mamezi sitangi wakahufa. Mwenyezi Mungu watamani hajojua ya warenti yani hentizeo ya hentize mama hangu wana wao wakanemuo na Mwenyezi Mungu hawarengi. Mwanadamu shinu hingi wewe ngawe na 30 ans, gawe na 35 ans, gawe na 40 ans, gawe na 45 ans, gonjio fikirambi za urenda mrumbi na uhada ya mrumme hamahari mbili hawanwa ume waili utanikahi mbili bomana mshe hudi wazakaho hufa ijo mkinishi de même somo mala Mwenyezi Mungu hutamani. Subhanallah. Izunga rimabiyao ni kamsuelo ukaya yanu mahaba. Rimabiyao ni nemwelewe. Ya Rabbi. Winjwa hanyu gani na wanyanya. Gani na ya des femmes walio na wanyanya wanaume.
walona deux frères, walona deux frères et sœurs. Et moi, j'ai que dami wa miche. Dami wa miche, matura mukatina wasaya. Wawo Mwenyezi Mungu ya mba harenge. Mwenyezi Mungu harenge. Matura mugajaka fikira ukaya yetu na Mungu joshinda ya vive aussi. Gajaka wansi kamjua Sullivan. Baada Mwenyezi Mungu ambao wanawali wanawasharenge. Et pourquoi jihada yao? Karikanti la karma sitara. Raka wanadamu wa udojo ukaya ngami banunti na ukabanu maudu. Rikada sina wanga TikTok. Rikada sina mama Yasina. Mama Yasina kaudo para mwami pango ya hangu. Yo participe à téléphone. Yo ne sazra aizae. Gamwishila unyonsi pia ni mloba ni mnidungao. Mama Yasina kaupara ina wakati. Yo hamba. Mpango yo para participe. Hau ne sazra aizae. Courage turamu. Mwenyezi Mungu johansina muo. Courage turamu. Namzie zembi. Namfanye jaungeda hu actuellement mama Yasina. Et après ça mama Yasina ngeda hu mama Yasina kaudo para banyo participe. Rikabanu da sina ye. Onsikuna kaujwa kama mama Yasini hafu. Sibuwa live ugamweshele yao. Nsupasa commentaire wan DJ Sayantunia. Walaikum salam ma chère maman Ferduna. DJ Sabatura mama Yasini hafu. Mwone elimina kwa katina parisa ya nouvelle ya mama Yasini. Yabona mdo jokai mwanadamu shinu hindi. On va tous partir. On va tous laisser ce bas monde. Ritijere ndo malade. Ritijere jitwaze nguo. Ritijere fanya ndugu ikao. Ratubidiri zifanya sima Islamu. Mwanam shekadot liya nikahimbili. Gawe na mrume ngojo uhadai mwanami wasaya hulole. Niye urenge mahari. Ya Latif. Mwana shuhangu réveillez-vous. Namtapote mnatsa cinéma. Gagné yabo comme des robots. Alors que vous êtes sur TikTok avec les, je sais pas, et que la plupart des chaque au tapote pour protéger le live. Vous êtes les femmes vraiment bizarres. Et vous profitez mahali ya wandwa ume. Na mdone sakakweli mfungulwa. Msidobali andwela honda ndolani. Utikane mrume ujaukaza mrume wabili. Mwanamshi hamanda we honto avu. Utowe mrumaho ya hulola juzi. Umadenira nti. Danga mina mrume mayoti. Batu swambia utafishe foto la hangu hulafishi. Kutina hatahaya. Kutina hatahaya. Kuturi ya Mungu. Gontsukaya vraiment c'est normal ce que t'as fait. Mnik gamhabio. Wallahi na Mwenyezi Mungu. Mnikeye mahari ya hunika. Ye 2000 € ya hunika. Osuka ka hulola. Ba hukonfirme kayo tindo la baada ukana ungaona mrume. Hukanza unikwa mahari hunikiwa. Hutulombere. Mrejeze mahari ya hae. Ba humonesa ukaya ila tindo la baada ungaona mrume. Towe mahari. Towe mahari. N'importe quoi une femme fantôme comme toi. Mbalo de fijo la mayoti mjahunu ne shahawa na fijo mjamdo jamu arnake wanru harmando la na mafiti nyimlade ganyamana da muhafa ganyamana da msuna tahikma na akili nyije nyinyi ya Latif mwana wangu c'est pas une question que je vous manque de respect nous manzani Changanyi wenji ganyi hunu gamlola unani kamja fungulwa. Kamjenganyi na wangu umemgarde. Jusqu'à maintenant. Msidolo loramo ja fungulwa. Nana nyi vraiment nyi mafundi. Ma fantôme mlo unu faransa. Vous pouvez me détester, je m'en bats le cul. Gamludi seulement bien ni. Gatulo mtena sani nyi mafundi msongo mbiza wanasho hunu msongo tundaka warancho kwa janansiwa. Kabati fundi jostan fanya tambarongo. Gamludi seulement bien ni. Namji respecte. Désolé Rofani Helinu. Désolé. Namji respecte. Mwenyezi Mungu nanike khatima njema. Mwenyezi Mungu yajalie shababi weyalo le mwanamshe wey. Ani Mwenyezi Mungu amnike rohonku. Hakago jomru ya tombe amour ya mbaga muhanzo ya toaze mali ya lulamru. Watubira même pas 2 semaines à 3 semaines. Et moi, je suis ukaya toile photo avec la Facebook, bamengami na mrume ya Latif. Subhanallah. Ganywana washe wenji ma fantôme mlo nu faransa.
makazandola jumandola sisi de lona droit lode waili wararu hata wane watukufu gamlao parce que sujet où vraiment énervé haku chaque mambo mwanamshe wewe je te donne 2 à 3 semaines unike e mwanamme wewe ze 2000 euros za ya hunika mahari au kama hari yo utolo $100 ya mdwalo la mdu huambie mwanamme ukaya wa alaikum salam wa alaikum salam bienvenue salamu mwanamme mahari yo utolo ya mrumsha ikao ya lolwa shati mrumsha ikao ya kazandola jumandola gamrudi tena nzambe mahari yo utolwa ya mrumshe ya lolwa wewe wabie mrumaho ukaya kujaranti wangawe na mrume demana watujibu wabiatale foto haruma ya rezo sosio. Salut les lions. Kutina honte une dame comme toi kutina honte de trouver le courage ulambi ya mrume ya hulola ya ukaya vanulito bame mruma minga mina mrume mayoti kusona haya subhanallah namkira zibo mafudi mlonu Faransa banga bakomba ukaya turamuye mufti parce que amfanye hazia hanyu ganyima incompétent nusia hanyu ganyima incompétent ngulo za mru kahutundu yembaba huwa na wanu banga muhono na wana ye hahuranti ye kamti oui mbaba huwa na hangu uokariti wadzima uhaniranti uparebo fundi ye izo kwele mru mshaha wa yuhu mfungua izo mru tunda shambali ya lefijo la unikwese kanterone sa era dada wede umbizo huduwa za ukaya balebi di utunde da huone mzazola na wana na mdo tundo anasho atuba uunji wa hao gaumanyanya sito kwamba tora togabi zimhundu. Non. Madame maintenant, Turam, ça m'arrive avec une femme comorienne. Il s'appelle Ntsuvumba Ledzina. Identifié, je ne peux pas faire ça. C'est une femme comorienne, je ne peux pas la dénigrer comme ça. Il s'appelle tel. Humjini Mahalakada, désolé. Sina uvumbwa ledzina hufanya komantere ukaya ziuhundu ya mwanamshe yohamba mlukadha humjini malakadha wadungao ze komantere diwa jo usoma mon frère toratosha mimi njaju par jo soma wandu pia jo ishia ye mwanadamu no mjini hao je peux pas faire ça parce que mjoka yangazi jilio chance na usome komantere ni vumbwa ledzina la hembro non c'est pas normal en plus wanasho hangu s'il vous plaît unuri jari lawe izo des aripuziza owinji wa le TikTok wa le Facebook mjipa osheo mjitsuna mjitwa zenguo dawe kaka mtujifikirie s'il vous plaît mtsilengema pesa mko hitswani mja mjisiji ni bwana shohangu na mdolo ya ukaunungar joulawa mtije mrengenika hina mdo renganika mdo jo harmandola nabungani na wandu waume mwanamshi hamadawe ngamhuni ko 2 semaines utowe 2000 euros ya hemahar ya hemaname ya hulola ikahuma biagawe na mrumema yote ya ti publier photo wa mtoa endeza ngamhuni ko 2 semaines à 3 semaines utowe 2000 euros umnik eka kujaito wallahi ngamjo afishe ngamjo huvumbua yesu jia hongejo na tiktoku wakomori pia wahujue kawe ni mwanamshi wa kansi utongo ufanyando la jumandola na hunde mapesa subhanallah. Nana nyuwa na washe wenji na mreti baulisa njam jihansi hunu Faransa ganyi na wangwa ume watu mratini vanu mrume kahendezahe kaja ufungua laike mfanya diza ya bonga harmanika yeka kujeda watahe fundi ya kamumbizani ya $10 hau watahe kadhu ya $10 ya bonga harmanika da wunju wana washega mchongona nga ukaya yeke mrume hendezahe katsole wana ya $10 ifu yi $10 keja $10 gama mbioni tena nja soma miti fundi ntina daraja ufundi shanga mjokaya haina manamshe ya kanti ya manadene mrumahe yenda zahe shayeke mrume kajatoa ze twalaka kujenda watahe fundi ya mumbizani ya $10 kujenda tsaha ye kadhu ya $10 ya $10 ngizo yabo ngamruditi na mwabieni
Nyezi Mungu naniki khatima njema. Shabanu botora toba hona giri. Utsodunga kalima nzima commentaire nzima. Turam, ça m'arrive avec une femme comorienne. Il s'appelle tel. Homjina onda. Haibahi uran se répète. Bangwanzone damu pia wa mramboué. Gwanzone damu pia wa mramboué. C'est pour cela que tu répètes le commentaire. Gabo manam chandrendazo. Quand même, tu as déjà écrit le commentaire. Laisse tomber. Arrête de faire répéter le commentaire. Il y en a damu pia wa mramboué. Hey. Vous savez, tu répètes. Parce que tu rames, la femme qui m'a fait ça, il s'appelle tel, 2 minutes après. Oui, ça te fait mal, je comprends. C'est pour cela que tu écris. Tu rames, et madame Chendre, Gamina, madame Chemkomori, au param Rukadam, Jin Malakada, Hanifanyazo, Hakanam Rumme, Tsedetim Lola, Navalangenam Rumme. Tu rames, non, arrête de répéter plusieurs fois. Vous savez, en bas, Mouyabo Jom Kinishi, Hayaishie, Haouyaone, arrête de répéter à chaque fois. Aïe, ça me fatigue quand je vois le même commentaire. Watukufu, Nyezi Mungu nikona shatu sitara. Ya wanikero honku, banga mona oima nyanyasi, si il répète le commentaire. Merci beaucoup Torato de me comprendre. Et quand vous répétez commentaire, parce que wemdu ya rendoazo, nguishio, na mwele ukaya banu haina rogor kohamba, zahundra mru. Yo zotsohundra balazi hundru wenji. Haini mrungusho aizo zini hundru. Owenji gwa libere hao mbabi yangani manyanyasi wei. Shangi ama libere ya parce que sinai weche. Watu kufunga lo harma sujet parce que yo sujet juka uparo jo ireje itena. Ngaju harma sujet ya he groupe ya wanawashe ma lesbienne walo hunu Faransa Marseille. Watu kufu si parofanya message ya wanasho hangu wakaudohuza. Ikao ngabo waka les rosiers, ngabo waka walobanu jusqu'à maintenant à côté de moi Bougainville wao hata waka wapua mabandi anina bomi ula la 23h mu rentre hunu hemindu izozo tipia wapua mabandi wani ono baada miezi Mungu kajanzi hale date na usiku katuramo c'est fini pour toi jenga mibanu gamina mu ngabo waka udohuza banu haruma yemna Harmem napon ou lo entre boulevard national et kango de métro national ngabo kaudo huzavala tsede twa sampanya ngabo lo vie polu ngabo walo kana biel walo huwa huza si paro zamba watukufu ngabo wanawashe wajiprepare en 2023 hunu Marseille haso Galère Medina peki Dubai zikaambishiha harma manamshe kwa usonya ikawa wakawende yabo haturamu wole bazia hae ekahatsa manamshe manamshe haraya yo menase gamjoda na hupublier gamjoda na huatakar mazerezo yodeli wakaudolongoa ekatso ngabo manamshe ikamanamshe wo haparo jama zerezo zinu akaonesa nongoza kwa mtabisha yensweti midamina harma are de bus vanashe ali garhadisio wakatradisi vala garhadisio gunelezo mahadisi yahe wakati manamshe rohaende zahe waka manamshe mzima enda yampara hewe balati wono balada wena turamu fahamu baba turamu abasa gena wanzani wahe wanaume ikahadrage manamshe haraya holewa ikamanamshe haraya gutsungwa bya manamshe ukabahika kuja kubali gamjeda na hata karmazerezo haliyo delikao niko uzamba nabo ekahumkubalia kana honda yare mawaeche gena grupu ya hahe na vala yenda hawarenge hawakansi subhanallah izo tizama banu wakatika wakaudofanya propagandimbi harmo mjua Marseille ili wansalise komkua yekati ilongoza manamshe dati manamshe uo manamshe kaunika confiance totali wakati la tune lokangu jiretil atentu la timpara hamba banu boturamu yemananso upara haunso dawe kaut sambila kabanu weje utaba wedada. Est-ce que depuis que tu me connais elangu tiparo hutsa tiparo kana hajanawe tiparo hamba gamhanzo si wishiliana si jaban tufanye message si wambia gamjwara mahitima hau gamjwa dénonce on ti pia wa fermer leur gueule si paro fanya message en 2020-2021 ya wanawashi ya manamshe kaut sa fiche conversation ya nambia ya nataka ukaya turam yotsa mfera hatu karibu wa ze Burundi e kanga alifanya video za uchanfu yemani mwanamshula kwa unataka hindi hariba la ye lesbieni gemfanya au pleziri ye kangu dongona ze sex za wanashi amanda en public wadoni para woni menase sijati fanya video ya fanyishi ya flispiat ya wanawashe ma lesbieni ye video yoti fanya bansi wa menase aba sarzambao gamena mwanamsho hangu mkomor
yani para ila juzi mshelwaja na katuram en tout cas kwa na ujua kandami shanga si group ni uhanza umana mahatu anemporte ze erreur zifanya boturam anemporte ze erreur zifanya boturam shami uhuji wana mi uhanza hauka wauli ani wauli wanili ya 100% turam gasina groupe ikao gwaji prepare wasa prepare vocal ya hawa comme quand vous délirez turam comme ça ani ngu kriye malanzi botura badiwa ujua botura banetike bana hulidalao botura badiwa namvu botura haku botura ngojon lola hanambia yo vocal ya préparewa j'ai lancé pour toi méfie-toi tu loka ujimefie loka yenga mumete okura uzambi et madame Shem Lukada ikao hudo lirongoza depuis longtemps rakaudo fanya uchamfu hudo rambia à la fois vocal ifanyo hele vocal ifanyo andogwa jomba ndawe au kaye mzade ngudeliri nguparo ngushemezo wafanywa na video ye mzade nguremwa nguhuvumbuo ndo nguhuvumbuo zakoli ikawa video yo kuna ushida wambe tsindawe saba titorea gamridi tsena nrepete titorea ye mwana mshe ou le Marseille a just mutabe honde tsimdrag. Je suis pas un pervers, je suis fidèle de la personne que j'aime. Mon subutiti heya tsamba ukaya ye mzade ou le Marseille nambaleze capture njena betim dragen vas-y nampibleze capture mambe turam nyinyi mjoka wawa mjoka prepare mandi so prepare za missile nambale conversation yangu njema be c'est vrai tu m'as déjà dragué la nyinyi wanawashe ma lesbienne maji prepare manzem ni ferme bahari kama mbo wanawashe wazie mzie huza mzie hojipibli hawazi mzie wa uchamfu wallahi timtoreani nyiwa titi na mprepare hata mfanye montage shuhuna jana ezingo za hangu na zilawizo lejila hangu lomdurambua da hata oandikao ne manemse ulilo lila hata urememabi hata ukrietulamu hata wallahi gojo excite ha hele zina la hangu gojo jacule hele zina la hangu gojo hisa hele zina la hangu sha wallahi kuna unona fasafas wala kamna parojo shinda Gagnoua titi Djanyans à la fuga mwambeni ukaya j'attends le vocal et j'attends le vidéo wakato gamjo mvumbwani mzima hamzima emna groupe wa hanyu gamjodo jihisiza na ujakule hele zina la hangu shaka mna uparo jonu na face à face le zina la tulamu geljoka excite au son manyu mdola wa maji sheka ipasa le zina la turamu hauye korea tulamu iji en face de vous c'est impossible. C'est impossible. Vanuga mtabi hobada sifanya video juzi sabalabe kuli. C'est pas bien. Kodo yonku yoravisa ha mtsido zibe en public. Izo dezi mtabi shaoni. Nyezi munalponesha rishanyo. Kamtsuna ukaya vanuga mumprotejeni. Gamu mnikoni conseil. Sabayo hama pihiro kaija en public. C'est-à-dire, efasira yabo, na mzisitiri, bazi merite 15,000 € ya mahari, na kilo ya dhahabu, na kilo ya feva, izo zimerite mahari ya hanyo. Yabo bada gani mwambiaoni, gamtabi hao, gamjiprepareo, ganywa titi. Mparo prepare manamshe, ye manamshe uya jenia wahiyantile mafoto, mnyezi mgu aniprotege. Ça a été en 2019-2020. Et comme madame Chewo Hawasuli Hatari Kweli, en Jordanie Hangu, c'est vrai, j'avais le sentiment, Yahonda Burundi, Chabo Mnyezimga Kazani protégé, Tichiditi l'amboise piège, Tichiditi échappé, Yabokedo Anzam préparé ses coups, Zahanyu Ganywa Titi. Ganywa Titi, Gamambioni Bwana Shangu, ma lesbienne, Tina ujua ni mtreteni, ni mikeni madzinama, itoti le dzinama likubali. Kamna ushinda wala kamna uparojo shinda wala kabati banamsha jo ushinda yani heti panda quelques minutes ni kantida mina iri hadisi ya ngozi ngajina sauf ya ulona sujet ya ngoza hahe ya tabia ya nzana biye riunga solution cha ngoza drague j'ai pas envie et j'ai pas besoin de vous
Et je le répète, j'ai pas besoin de vous. Quand quelqu'un est amoureux, il peut rester fidèle à la personne. C'est comme ça que je suis. Je suis fidèle à la personne que j'aime. Je ne suis pas infidèle comme vous. Moi, je me suis ezenku nezentiti. Ya Rabbi, subhanallah, ya Latif, wanwanada mudawa, na mangalie nyi wangu majiprepare, wala wa manamshi hamadani, mnyezi mgamnike hikma. Ya jiyambie turam katuram, en tout cas, va préparer wa, mitika yabo, ku, il va préparer un message spécial ya vocal ya comme quoi ngoremo, n'importe quoi, comme quoi tu niques, n'importe quoi, comme quoi tu baises, n'importe quoi. Je suis pas bandit, je suis pas bandit, je suis pas voyou. Mintina shahawa shamria la hitima, wala za hitima, wa udalone zahawa, vrema zaki ubatwalifu, wanzo wadonema, hato paranaibu wa filmewa. C'est pas moi. Namji préparé hata, j'attends le vocal. Comme le vocal. Yeke vocalija, msamzito, yabona mprepare mru, ya jan fanya règlement de compte, ya niwe, sheka mkreye, tishale jila turam, badi wa mhodari, badi gawana mvu, ya huli hingi, ha, botira, ha, badi, wallah, gamjo cite dina, un par un, ya hema dina hanyu ma lesbienne wapeu. Comme je dis seulement bien, gamjo cite un par un. Dadi wo ya jaya na mbia dio nsujo mvumbua. Chaga njo mvumbuani. N'importe quoi. Vous pensez que vraiment, Nimru, ani, si baba yata gamina besoin, no ana sexy wajeda monziani, no ana bulindu walo monziani jamais. Mnyezi mungu narpwene shar, yarunike mwisomwe mamdojo ukaya, uo mnyezi mungu ya mhifadhi, ya mwanzao, wallahi kabana mrushindo ya msisobonzi. Regardez cette belle charmante Anita, c'est une beauté angélique. Vous connaissez ce qu'on appelle beauté angélique? Cette femme, elle est tellement belle. Elle s'appelle Anita. Depuis 7 ans, elle a confirmé. Je suis témoin, on est amis sur Facebook depuis 7 ans. Tu m'as jamais dragué. Et tu es un homme honnête. Elle a confirmé alors qu'elle a une beauté angélique. Elle est belle. Elle est charmante. Est-ce que je suis vraiment craqué? Non. Gamina Zelimite Zahango. Je ne suis pas craqué. Alors que Hamérite. Nande salut. Putain. T'es belle. Hein? T'es charmante. Hein? Tu me plais. Hein? Ça me donne vraiment un coup dans mon cœur. Hein? Anita, tu sais que vraiment, ça me donnait vraiment des frissons. S'il faut, ah ouais. Jamais n'japaro zamba. Haukaya gamina uloho arme esprit nero no hanyani. Quand je parle, je dis petite A au lieu de dire une autre lettre. Jamais de la vie. Elle a bien confirmé. N'japaro. Yabo, je suis pas un pervers ou un dragueur. Et je sais que si j'ai envie de draguer, j'ai des paroles à rendre beaucoup de femmes, nous rendre vraiment wajufumu, hama habananyanzu, hama kalima yaskar. Gamina, des paroles, ya ushida ni dadai semrumzade, ya fehami, jelika ze paroliza hangu, zisindi zibadai sa, petite ahafuhami, garanzanao, rifiana, garanzanao. Njoshidan babaïse à tout ce que j'en ai envie, et quand on intéressé, oui, quand j'y cha iti gamina limite, ou on a babaïsa de mzimani mwanzao, yatso wona tso wishia, mitsulu wana umeka ukwatina za hamba, gamina paroli za hamba, et quand il passe à mrumche, how come mrumche li nous fleurs. Mrumche li nous fleurs. Gamina zinji za hamba, il est mramene, yaki amoureux. Nyezi Mungu narnike hatima njema, yarinike mwisomwema, nambie wana mabibi, ya wana malesbieni, wajiprepare, walo hunu Marseille, ye kanga mprepare o msise,
eze vokali na video na mfanye mtsahemru ya jiani bute yani fume de kangamina muo gamjwa fishe madina hanyu na neze vizaji za hanyu anugo jo uzijua haukanyuane washe wapeu kamtina hata dignite kamtina hata mbaruo kwamba respect olio ya wale ukaya bantura muzo yambao guri respecte nguranzo guruanilio chaque jakabidi ljebanu doamba gari mfanye chantage ili limonese ili limsalise batula mugamba ukaya mtido bwema bibine makababa mtido zibadi ya mozania gamtukiwa badagan mambioni na mwende na mprepare zeku yeka montage tifanyi wazo eka udeziwa tideziwa yaboze ze komploma prepare na mbehe nusu ya howandu wajibiwa ijo mkinishi ya kawainda ye mzade sevre we tiramundo uremo ye mzade ngumvumbone mporte quoi gamjodo jacule hele dina la hangu mohisa hele dina la hangu mo excité hele dina la hangu shekolia turamu kamna paro wona face à face ngemwa be petite a woni mwanza uranzana ya tsuone kolia hangu bada gam respecte wona tsumlola denjo jando bulia masakala vanandwa jeda gamjo kayabo mdoli leve chaka mna paro mpare face à face mdo préparer ze kuzahanyu mdo beha shatura muge bien protéger hauka mnyezi Mungu wachi do protege mnyezi Mungu niki khatima njema wana shohatu wadelo kayanga duniani wana shohatu ngasi duniani ngarjo lawa na mprepare hata msiseze vokali turamu ya vumbulwa mwambie hata wakati mjoka hanza sha wallahi na mnyezi Mungu kamna ushinda ganyo atiti ngamanzo oze msise nivubwe madina nyonyoti pia hauka je suis pas bête gamjuana no chafu qu'il pleut qu'il neige ngamjo uzia wenjo hanyu mkawa ganye walo hunu bugenville la tukilwazia wanu pa muzatsu mwaka uhuza wanu kwa tukilwazia na bobo muzatsu mwaka uhuza tizamba bobo muzatsu waka wane emzima harudi yewararu katsudo mwona owalio do waidi wadwa kotinye komba hunu bugenville wawane komba subhanallah yizobori zamba o gwaji preparo harwani bayi hanyo nyi watiti atampaka dabu watukofu boum longue vie à vous gari prepare o rende harumum tapalo shawo mwimuri mambenya ukaya karna uzie komba. Merci beaucoup. Atampaka diabo longue vie à vous. Nyezi Mungu niko na shatu hikma na taufiki waonaka warongoza abantu wale ya ukaya Rija ngarjo ulawa inti hazinongoza lesbienne c'est pas obligé mlomba ukaya on fait ça ou on va faire ça ou on va dénigrer Turam on va l'attaquer alors que comme na ose mjivenwe na minga mwambioni mikado tsaya na mrensi montage fantôme zahanyu haukaya Nyezi Mungu wae de ujum changer ni hauka deja msamba bei has esprit chagarombo mnyezi Mungu amchanger ni esprit zahanyu mdojo kaya mruma. Merci beaucoup mruma, bonne journée mruma neze fami nje duniani hau mruma mnyezi Mungu arba duniani mruma neze fami nje manga jeli sahe rubil ze fami zatu chati de utso javanu jeli menyeliane risalisiane nikane sufambi hata po ya ukaya tulamu harilemeza heni usiku utongo hame urongo utongo fanya video za wanawake watuwaze nguo na video za uchamfu na rifanya rimkalme rimdai hanyo kamna ushida nywa titi hata onloda minae kaja joshida yansalisa ukagaja paro onezi ungoza hangu gerambe fantomula mwana mshiwa ndonziani Mwenyezi Mungu narpone shar hata mpaka deyabo boum longue vie à vous inshallah. Merci beaucoup mama chère mama Ferdina.